Pozdrav braćo, nadam se da ste dobro, malo drugačiji kadar danas, ali sam prosto morao da napravim mali video za borbe koje nas čekaju ovog vikenda, naime borbe Conora McGregora protiv Maxa Holloweya i naravno naslovna borba te večeri, borba Benoit Saint-Denisa protiv Paddyja Pimbletta. Prvo ćemo krenuti sa borbom BSD-a protiv Pimbletta. Prilika da se odluči ko će biti jedan od budućih izazivača za pojas lake kategorije. Znamo da su oni tu u tom miksu za top 5, pa ćemo vidjeti šta je sljedeće za njih. Prvi aspekt je pitanje pritiska, jer će u ovoj borbi, mislim, BSD ući dosta jako. On uvek ulazi sa namerom da pritiska protivnika. Znamo da dosta voli da gura protivnika uz ogradu. U toj poziciji pali odlične serije udaraca, dobro pogađa u telo, voli naročito da uzima dobar klinč gdje šalje dobra kolena, dobre laktove i naročito pogađa odlično kod odvajanja i tu može biti izuzetno opasan, ali također u toj poziciji može da namesti odlična rušenja. Znamo da voli da meša udarce sa pokušajima rušenja, da maskira svoje rušenja udarcima i obrnuto. Voli da fintira neko rušenje da bi poslao pesnicu ili neki kik koji može da iznenadi protivnika. Znamo da Benoit Saint-Denis nije uopšte, da kažemo, snajper, nije nešto izuzetno precizan sa svojim udarcima, baca vrlo malo baš direktnih udaraca, mnogo se više oslanja na te široke krošeje koje naravno ga ostavljaju dosta otvorenim i to mislim da će biti prilika za Paddyja Pimbletta da pogodi Francuza. Znamo da kada pritiska, Francuz može da ostane malo statičan ispred svog protivnika, nema uopšte kretnje glavom, dosta loš gard, dosta propušta, tako da Pimblett koji šalje dosta jake kontre u toj poziciji bi mogao da zakači Benoit Saint-Denisa u lošoj poziciji, mada mislim da u ovoj borbi bi bolje bilo za Engleza da računa mnogo više na direktne udarce. Znamo da ima dobar džeb koji prolazi kroz sredinu i tu mislim da bi mogao da ima dosta prilika da zakači Saint-Denisa i da spreči taj konstantan pritisak kojim BSD otvara sebi mnogo prilika. Pimblett je pokazao kroz karijeru da je borac koji dosta prihvata protivnički pritisak. To smo vidjeli, na primjer, protiv Justina Gaethjea, kada ga je Gaethje stvarno konstantno terao uz ogradu i tu imao mnogo uspeha. Paddy Pimblett je malo izgledao izgubljen u toj poziciji, nije znao baš kako da odgovori pritisku i udarcima Justina Gaethjea i taj manjak prostora je za Pimbletta bio dosta veliki problem i to će, mislim, Pimblett prepoznati i probat će što ranije da natera Pimbletta uz ogradu, gdje će hteti da ga pogodi, gdje će hteti da namesti svoje rušenja i mislim da zadatak Paddyja Pimbletta dosta rano u borbi je da pokaže BSD-u da ne može tek tako da mu uđe u distancu. Vidjeli smo protiv Chandlera da Paddy ima vrlo dobro koleno kod ulaska protivnika kad se protivnik malo spusti. Znamo da Chandler voli da bude dosta nizak. Tu je Pimblett pogodio nekoliko puta svojim kolenom i to bi bilo dobro da šalje ovdje u borbi protiv BSD-a, prosto da mu pokaže da je vrlo opasno ući u distancu, u blisku distancu sa njim. Često Saint-Denis može da pritiska malo linearno i protivnik često može da prepozna kada će BSD da uđe u rušenje nakon fintiranja ili nakon par pogođenih udaraca, kada će da uđe u double leg i tu, eto, mislim da Paddy bi imao neku priliku da značajno pogodi BSD-a, možda ne da ga nokautira čisto, ali prosto da se malo uplaši i da obeshrabri Benoit Saint-Denisa od tih stalnih ulaska za rušenje. U otvorenim razmenama znamo da Benoit Saint-Denis nema dobru odbranu, o tome smo već govorili i mislim da će Paddy imati uspeha ukoliko nametne svoj prednji direkt. Ako uđe u rat krošeja protiv Benoit Saint-Denisa, mislim da će izgubiti. I jedan i drugi imaju dobru udaračku snagu, međutim vidjeli smo da Pimblett protiv Gaethjea, koji naravno ogroman udarač, to smo vidjeli, ali Gaethje imao mnogo uspeha pogađajući svojim krošejima, iako su bili dosta široki i tu verujem da bi BSD imao dosta uspeha, tako da bi mnogo više bilo interesantno za Paddyja da baci svoje direkte i da spreči stvaranje ritma i volumena od strane Saint-Denisa. Saint-Denis ima otvorenu glavu, nema dobre kretnje, gard propušta totalno. S druge strane, Paddy ima
isti takav problem. Kretnje glavom su apsolutna nula, spuštene ruke, uopšte nema defansivnih refleksa što se tiče stojke, tako da po meni ne sme da dozvoli BSD-u da mu uđe u tu distancu i mislim da tu prednji direkti kroz nepostojeći gard Benoit Saint-Denis će biti ključni. Također očekujem dosta kikova s obe strane. Znamo da Saint-Denis ima ozbiljne leve kikove u jetru i Pimblet je predominantno u ortodoks gardu. Zna on da menja, ali često ga gledamo u tom ortodoks gardu i tu mu je totalno otvorena jetra, tako da mislim da će Benoit Saint-Denis imati dosta uspeha tim kikovima, ali sa druge strane odbrana od kikova Benoit Saint-Denisa je dosta loša, da kažemo. Ne brani baš dobro leg kikove, jer se oslanja dosta na tu prednju nogu, što znači da ne može da čekira leg kikove na najbolji način. Također smo vidjeli da Dan Hooker je imao dosta uspeha pogađajući front kikovima u telo Benoit Saint-Denisa dosta rano u njihovoj borbi i da je ubacio BSD-a u ipak, da kažemo, ozbiljne probleme rano u borbi i mislim da će to Paddy moći vrlo dobro da iskoristi. Znamo da ima vrlo dobar front kick, vrlo dobar leg kick i da ima tu raznovrsnost da može da pali i sa prednje i sa zadnje noge i to će, mislim, biti interesantan faktor u borbi gdje će obojica imati dosta uspeha kikovima tokom cele borbe. Kad se gleda kompletna slika stojke između Saint-Denisa i Paddyja Pimbleta, lično više mi se sviđa stil Benoit Saint-Denisa. Paddy nema tu raznovrsnost udaraca koja može da mu da neku prednost protiv Benoit Saint-Denisa i zato po meni treba da se osloni na mnogo više osnovne udarce, dosta jednostavne udarce, što znači prednji direkt kroz gard i front kikove i leg kikove. Tu će, mislim, moći da nametne neki volumen koji će moći da kontrira ritam koji će Benoit Saint-Denis hteti da nametne i haos koji će hteti da iskreira. Po meni mnogo je pametnije za Pimbleta da ide na jednostavne udarce, da traži distancu, da traži da preseče svaki put ritam Benoit Saint-Denisa umjesto da traži velike bombe u razmeni. Pogotovo zato što Benoit Saint-Denis koristi taj neki haos, koristi reakcije protivnika kada skraćuje tu distancu da uđe u rušenje i znamo da Benoit Saint-Denis ima odlično lančano rvanje iz jedne jednostavne kombinacije, znači neki jab, cross pa neki overhead, odmah ulazi u double leg, prelazi za body lock, sapletanje i osigurava poziciju odmah kada se nađe na parteru sa protivnikom. Kada gledate Benoit Saint-Denisa, jasno se vidi da čovjek ima judo pozadinu, odlično može da ruši protivnika uz ogradu gdje oduzima borcu bilo kakav prostor za odbranu, bilo kakav prostor za stvaranje neke distance, ulazi u klinč, dobro prelazi za rušenje i odmah ima te reflekse gdje zna tačno šta će da radi kada završi svoje sapletanje i može da krene u grappling razmene. A zapravo u toj poziciji Paddy Pimblet je imao dosta problema, to smo vidjeli protiv Michaela Chandlera. Chandler koji ga rušio dosta puno tako uz ogradu, ne toliko na isti stil kao Benoit Saint-Denis, ali iz tog body locka iz leđa. Mislim da ga rušio 3 ili 4 puta tokom cele borbe. Nije uspeo da ga iskontroliše. Chandler nije najbolji scrambler, nije najbolji čisti grappler u parteru, ali ipak je imao dosta uspeha kod rušenja i Paddy Pimblet je imao dosta problema da se odbrani od tih rušenja. Verujem da ako bi Chandler bio bolji u tranziciji između rvanja i grapplinga, da imao bolje osiguravanje pozicije u parteru, da bi Paddy Pimblet bio u mnogo dubljim problemima u njihovoj borbi, ali eto, bilo kako bilo, Pimblet je uspeo da se digne i na kraju je kroz top kontrolu i ground and pound došao do prekida, što znači da Paddy Pimblet, iako nema najbolju čistu odbranu od rušenja, zna šta da radi kada se nađe u defanzivnoj poziciji. Međutim, njegov protivnik, Francuz Benoit Saint-Denis, ima odličnu kontrolu u parteru i nije čovek koji juri neke lude pozicije, neke lude submissione na samom početku grappling razmene, nije čovek koji će tražiti da skrembluje na 100 na sat odmah nakon rušenja, nego traži top dominaciju, vrši odličan pritisak i težinu svojim ramenima, dok za to vreme noge osiguravaju bolju poziciju. Znamo da odlično nalazi side control da bi onda prešao kroz knee on belly poziciju, da uzme mount i tu
ne pušta uopšte protivnika da se kreće, otišao ga kontroliše svojim nogama i tu vidjet ćemo kako će Paddy Pimblett reagovati. Za sada ga nismo baš videli protiv nekog top greplera. Videli smo ga protiv Gaethjea koji je odličan rvač, ali nije baš poznat za neku high level jitsu. A sa druge strane Chandler vrlo eksplozivan, vrlo dobar rvač, ali također pravi mnogo grešaka u tim tranzicijama, u tim skremblovima, što znači da to je malo prvi put da u UFC-u Paddy Pimblett se nađe preko puta odličnog rvača, baš BJJ eksperta. To je Benoit Saint-Denis pokazao tokom karijere. Također za Benoit Saint-Denisa nismo ga vidjeli protiv ogromnog kalibra džitsera. Borio se protiv Poiriera, on je verovatno najbolji džitser protiv koga se BSD borio. Našao se u poznatoj giljotini Dustina Poiriera i tu je dobro izašao, dobro uspeo da preuzme pozicije nakon toga, što govori da je ipak izuzetno iskusan borac u tom segmentu i da neće pustiti Paddyja Pimbletta, koji znamo juri izuzetno dobre submissione, da ga ubaci u neku paniku, i znamo da u tom segmentu Benoit Saint-Denis je uvek pokazao vrlo dobro smirenje i to od njega očekujem u ovoj borbi. Također Benoit Saint-Denis ima odlično uzimanje leđa u skremblu i nešto što ga krasi je što uvek traži osiguravanje i napredak u poziciji pre nego što traži neki submission ili neki ground and pound. Tu možemo nekada da vidimo da bi mogao malo više ground and pounda da pošalje, prosto da bi sebi otvorio više prilika za pozicije i za submissione. Međutim, ipak je izuzetno bitno za borca poput njega da osigurava pre svega pozicije i to će biti ključno, mislim, protiv Pimbletta, koji znamo da je izuzetno dobar grappler, da osigura pozicije i da ne pusti Paddyja da inicira neki scramble gde bi se možda BSD našao u lošoj poziciji. Videli smo protiv Mauricija Rufija da je par puta Rufi uspeo da preokrene pozicije, ušao u gard Benoit Saint-Denisa, odlučio da se odvoji, ali ipak je pokazao da može da preokrene te pozicije, što znači da Benoit Saint-Denis nije savršen grappler. Zna da greši, ali u ovoj borbi očekujem dosta smirenu taktiku Francuza, jer zna da Pimblett je odličan u tim tranzicijama, u tom skremblu, da vrlo dobro veže pre svega pozicije za submissione i to apsolutno mora da spreči, jer bi Pimblett svakako mogao da ga zatekne u lošem skremblu gde bi se BSD našao u opasnoj poziciji, gde bi Pimblett imao priliku da završi borbu. Istovremeno, verujem da odbrana u parteru od strane Paddyja Pimbletta je dovoljno dobra da se odbrani od pokušaja submissiona. Bio bi dosta impresioniran ako Benoit Saint-Denis uspe da uguši ili da završi submissionom Paddyja Pimbletta, tako da više se oslanjam na tu kontrolu koju vrši Benoit Saint-Denis, da mu dam prednost u tom segmentu, jer verujem da ima taj kapacitet da smiri borbu u parteru, da napreduje te pozicije, da dođe do nekog mounta gde bi mogao da iskreira neki loš scramble od strane Paddyja Pimbletta, da iz toga dođe do nekog back mounta gde je svašta moguće, ali pre svega mislim na tu kontrolu, na dobar ground and pound i na osiguravanje pozicije od Benoit Saint-Denisa, što znači da dajem prednost Benoit Saint-Denis u tom segmentu, ali svakako bi to moglo da ode ili na jednu ili na drugu stranu. Što znači da u ovoj borbi idem na pobedu Benoit Saint-Denisa odlukom, jer je do sada Pimblett pokazao dosta slabosti uz ogradu i verujem da će dosta borbe da se održi u toj zoni kaveza, da će Benoit Saint-Denis pritiskati, da će ga naterati na neke reakcije, da će se Paddy otvoriti za rušenja. Prosto ne verujem da Paddy Pimblett ima dovoljan volumen i ritam da kontrira haos i silne napade Francuza, koji će po meni imati više rušenja, bolju kontrolu u parteru i više udaraca u klinču, što znači da idem na odluku da bude relativno ubedljiva, da bude dosta jasan 29-28. Međutim, također verujem da Paddy Pimblett vrlo lako može da pogodi tim kolenom kod ulaska Benoit Saint-Denisa, da Pimblett može da stvori neku distancu i u napadu Benoit Saint-Denisa da ga sačeka nekim kolenom, da preseče svaku inicijativu pritiska Saint-Denisa ili kolenom ili pre svega tim prednjim direktima koji stvarno može da pogodi kroz gard Benoit Saint-Denisa, koji, kao što smo rekli, je dosta loš. To je moja predikcija, Benoit Saint-Denis odlukom,
ali svašta je moguće, to je izuzetno zabavna borba i odličan uvod za glavnu borbu, comeback Notoriusa. Conor McGregor nakon 5 godina vraća se protiv izuzetno opasnog protivnika, to moram apsolutno da pohvalim. Mogao da traži verovatno nekog, da kažem, bezveznog protivnika ili naime starijeg protivnika protiv koga bi imao veće šanse. Umesto toga izlazi na megdan Maxu Hollowayu, koji se nalazi, da kažemo, u dosta dobroj formi, iako je u prethodnoj borbi izgubio Charlesa Oliveire. Ovo je izuzetno teška borba, pre svega izuzetno teška zbog okolnosti oko Conora McGregora. 5 godina van kaveza, skoro je nemoguće da vidimo istog borca kao pre 5 godina, ali pre svega najveći problem Conora McGregora je ta povreda koju je doživeo pre tačno 5 godina protiv Dustina Poiriera u njihovoj trećoj borbi, gdje je totalno razbio potkolenicu i morao da prođe kroz dosta tešku operaciju. Ugrađena je metalna šipka titanijuma kroz njegovu nogu. Bukvalno je morao ponovo da uči kako da hoda, bio, znamo, na dosta teškoj hemiji, za to vreme steroide, mislim, realno možemo da kažemo hormone za rast i sve to, znamo da je isto malo i uzimao nakon toga. Takve povrede su izuzetno teške za povratak. Znamo kakvi su bili Anderson Silva i Chris Weidman kada su se vratili nakon bukvalno iste povrede. Ista povreda, isti oporavak, ista operacija, sve je bilo isto, što znači da možemo ipak da gledamo na njihovo iskustvo kada spekulišemo na taj povratak Conora McGregora. Bukvalno ne možemo ni na šta da se oslonimo za tu analizu što nije vezano za povredu. Anderson Silva i Chris Weidman nisu uspeli da se vrate u tu staru formu. Obojica su bili šampioni i nijedan nije ponovo došao do tog levela. Chris Weidman je također govorio o psihološkim posljedicama takve povrede, da u prvoj borbi kad je hteo da baci neki leg kick, da uzvrati leg kick protivnika, bukvalno je bio totalno nemoćan, rekao da mozak nije pustio telo da baci taj kik, da je bila takva trauma, toliko traumatično da taj instinkt za preživljavanje je presudio nad borilačkim instinktom. I to vidjet ćemo da li će se desiti Conoru McGregoru. Trening je jedna stvar, ali borba je nešto sasvim drugačije. Kad imate protivnika koji želi baš da vas udari, koji želi da vas povredi, to je apsolutno druga stvar, što znači da ne znam baš šta da kažem u ovoj analizi, a da nije totalna spekulacija i znamo šta je sve Conor McGregor radio za to vreme, alkohol, žurke, kokain svaki dan, mislim, on je to sve priznao na sudu kad je optužen za ono. Nećemo u to da ulazimo ovde, to je priča za neki drugi dan, ali priznao totalno tu zavisnost na kokain, na alkohol, rekao da je totalno izgubio glavu. Sad kaže da je našao Boga, ako je to istina, utoliko bolje, ali to ne menja činjenicu da tokom tih 5 godina nije uopšte bio prisutan na treningu, nije trenirao uopšte kao čovek koji će se boriti. Za to vreme Max Holloway se borio protiv Volkanovskog, protiv Jaira Rodrigueza, protiv Topurije, Gaethjea, Oliveire, znači borio se protiv same elite MMA sporta, što znači da prosto mora da bude u toj borbi ogroman favorit. Ok, to je prvi put da će se boriti u welter kategoriji, ne znamo kako će izgledati što se tiče brzine i izdržljivosti, ali ne verujem da će biti previše drugačije od onog Hollowaya što smo gledali u lakoj kategoriji. Ja ne sumnjam da za Conora je tehnika i dalje tu negde u njemu, ali prosto je pitanje da li telo može da izrazi tu tehniku na dan borbe i to lično verujem da ne može, jer nikad u životu nisam video čoveka koji se vratio nakon takve povrede i toliko dugačke pauze i da se vrati u istu šampionsku formu. I znamo da pre toga nije bila neka šampionska forma za Conora McGregora. Otkad je pobedio Eddie Alvareza, otišao u boks, nikad se nije vratio taj isti Conor, zaradio pare, to je, mislim, sasvim druga priča. Nas zanima šta se dešava u kavezu, ali eto, prosto mora da se uzme u obzir sve što je Conor McGregor radio tokom te pauze i to mi ne govori da ćemo dobiti
najvećeg Conora McGregora u karijeri, kao što sada najavlja Kavana, njegov trener, da ćemo gledati najbolje Conora u životu. To mislim da možemo crticu da nacrtamo preko toga, ali eto, vratiti se nakon 5 godina protiv elitnog borca je izuzetno veliki izazov, što ne znači da Conor McGregor što se tiče stila nema šta da ponudi u ovoj borbi. Da se radi o prime Conoru McGregoru, ja bi njemu dao veliku prednost u ovoj borbi, pre svega jer Max Holloway prima dosta udaraca. Nema baš dobre kretnje glave, gard dosta propušta. Holloway je taj koji ima rekord s jedne strane za najviše pogođenih udaraca sa nekih 3500, ne znam koliko, ali sa druge strane takođe rekorder po broju primljenih udaraca sa 2000, mislim i 100 ili 200, ne znam sada tačno, što znači da odbrana njegova nije uopšte najbolja i Conor McGregor sa njegovim kretnjama pre svega odlično sklanja glavu sa linije udaraca i dobro uzima uglove. Znamo da ima tu odličnu levu ruku, tu levu kontru znamo pogodio Alvareza, tako znamo da je pogodio Josea Alda na taj način, ali pre svega kod njega baš volim taj prednji aperkat koji prolazi ispod garda protivnika i to će, mislim, u ovoj borbi Conor McGregor pogoditi. Možda ne sa istom snagom kao pre, možda ne sa istom brzinom, istim tajmingom koji je imao pre 5, 6 ili 10 godina, ali mislim da za 4 ili 5 minuta, eto, možda runda i po, možda ćemo gledati dobro Conora McGregora koji će naći tajming za te dobre udarce. Eto, mislim da sa tom desnom rukom bi mogao da ima dosta uspeha. Naravno, ne možemo da predvidimo kako će njegovi kikovi izgledati, da li će moći da baca sa istom brzinom, kakva će biti njegova snaga nakon povrede. Eto, to ćemo videti na dan borbe, pa bude šta bude, ali eto, ja ne mogu da dam prosto neku ozbiljnu šansu Conoru McGregoru. Naročito što je njegova leva noga povređena, znamo da se dosta on oslanja na tu desnu nogu kada šalje udarce, jer je dosta eksplozivan borac koji šalje odlične kontre, ne samo sa brzinom, ali sa odličnim tajmingom. Kad je takva povreda, znamo, eto, pričali smo o Weidmanu, ako imate frakciju sekunde neodlučnosti, to može da bude presudni faktor između savršene kontre i primljenog udarca, tako da je to za mene glavno pitanje u vezi sa Conorom, kako će ta povreda uticati na njegov stil borbe i na njegovu eksplozivnost. Što znači da za ovu borbu moram da se oslonim više na formu i na te okolnosti oko borbe. Po meni ne bi imalo smisla da se gleda samo tehnička opozicija prime Conora McGregora protiv Hollowaya danas. Sve mora da se uzme u obzir i tu po meni forma je presudni faktor. Po meni Conor će imati, eto, nadam se bar rundu i po odlične forme, ali ne verujem da može za to vreme da nokautira Hollowaya. Iako primi nekoliko udaraca, Holloway će se oporaviti, nametnuti svoj ritam, svoj volumen, svoje udarce i preuzeti celi ritam te borbe. Vršit će postepenu štetu sve više tokom borbe i po meni doći će do kraja borbe u 3. rundi. Conor neće imati kondiciju po meni da izdrži tu celu borbu i bit će više to što ne može više da se bori zbog kondicije, zbog silnih udaraca koji će primiti, više nego čist nokaut. Ne verujem da će Holloway da ga čisto nokautira i zato idem na pobedu Maxa Hollowaya tehničkim nokautom, verovatno početkom ili sredinom 3. runde. I eto, to je to što se tiče ove analize za UFC 329 koji nas čeka ove subote. Naravno, pišite u komentarima da li ste hajpovani za povratak Conora McGregora, šta mislite o ovoj borbi, šta mislite ipak o odluci da se bori protiv borca poput Maxa Hollowaya. Možemo da mislimo šta želimo o Conoru McGregoru. Daleko je taj vintage Conor McGregor koji smo gledali pre 10 godina, ali ipak je povratak najveće MMA zvezde ikada i moglo bi svakako da bude i zadnji put da ga gledamo u UFC kavezu. Ima još jednu borbu, mislim, nakon toga na ugovoru. Nikad se ne zna, može svašta da se desi, može da odluči da se ne bori uopšte više nakon toga. Prosto čoveku borba nije potrebna, mislim, to što zarađuje u UFC-u, verovatno su vrlo dobre i pristojne pare, ali čoveku
mislim da prosto nije neophodno da se bori u ovom momentu. Želeo da pokaže sebi i publici da i dalje može da uđe u kavez, da i dalje može da pruži dobru borbu protiv izuzetno kvalitetnog protivnika. To ćemo videti. Gledat ćemo borbu svakako, bit ćemo hajpovani, učit ćemo u tu neku priču za njega, ali eto, prosto mislim da je prekasno, da je ta era prošla i da će ovo biti dobra prilika da se, eto, spusti zavesa na sve to i da Conor može lagano da ode u penziju. Ima dosta problema u životu da reši, tako da hvala lepo na svemu. Uvek ću te mrzeti za ono što si uradio Joseu Aldu, koji je jedan od mojih omiljenih boraca ikada. Mora da se poštuje cela velika karijera Conora McGregora, ali eto, to je sve za danas. Ostavite neki like, neki komentar, pretplatite se ako niste još i mi se vidimo vrlo brzo za svakojake analize u vezi sa UFC događajem u Beogradu, tako da vidimo se dosta brzo i budite dobri. Ćao, ćao!